Kardom Anglong and welcome to my YouTube channel Genu Vlogs. Donatum pini a vlogs episode nangli tumphan nangkewan pi labang ke interesting pig lapen ke chengmen ki jod lang thordo pulote nangli tum chini ponik po lapen ke subscribe ke lang pote subscribe ik seragrak noi. Donatum pini kado kawe Karbi Anglong arat panili nang pajui poni ke Shillong Meghalaya lapen ke cheng sih ke dami ke Barapani lek pu lasi kado kawe sitame ke cheng ben ki jud nang lang tum thordo pulo te nang litum akeme nang litum chini ponik po lapen ke towar sitame nang litum chini ponik po lapen ke donatum nang litum neli channel long subscribe ke lang bode subscribe ignon lapen ke donatum non nangli tumphan nangeja ponji ke Barapani lek pu mate Umiam lek pu lasi kado ka vesitame un an ke share ignon kwan ma ke share lan lo Genu family tum strong ji lasi kado ka ve phanchuning rilo de hola ga dam bom lo toward do lapen ke donatum non ke la alile langpona. Enjoy ke $80 Shillong Silchar $200 kali banyak. Welcome to my YouTube channel Genu Vlogs and non asina location and pragda text tame non nilitum of Shillong mate Meghalaya sido and nilitum isia location mana dak Umiam lake lo dak nanglang mansua mana adim non nilidak Umiam lake lo sido mate Barapani pupu hedi do lain tha location of Pinat lote do and dak lang ben ge Lang mes dia location men style la nili drone shot ben number klang lo pulote angton thek ponlong la pomati la se drone shot bang lelang na stand non bang ke vlogging si klem ba and oi dak bang mate mesen Kijui thai bang te di al pilo mana pupu teng cekayan malah soal alang. Hah? Teng cek lo. Hah? Long mana jo? Long. Location lang pamikar tu heli. Kita jalan lo. Dong lagi. Oh, ada also na. Api happen masih jo. Hah? Oh. Hello uncle. वाह यहाँ का लेका मछली है क्या ये? यहाँ का है। एक कितना है? उसमें एक ठो में 200 Kijui में नहीं कीजी में तो ओह तो क्या थे कर लांग ला अच्छा आज दिम तो क्या है दी मैंने कि जुई मैप पे ऊपर दागा लोकेशन है मेरा मैप पे लो मैंने जो surrounding masih alang tuh ke mana hedi
clear ta prek jeg yalla de lage yo dono to no ne Barapani long si dolo and se tham jo upload jo la to war do bon sala dak mang e pen check lo yo da me de lo yo and dono tom ya ha Barapani long si dolo mate Umiam lake lo and to holo panda juida me pegi nili non mane matha bonlo mane board pen gi juida mi phan he de to langsne oh da pana view point lo ya a view point te char da ganlo da he de ya dan lo to lang me pingan di a view point ne fa de man da lang me pingan piece pingan de Okay, donatum non nilitum Shillong si dolo and non nilitum kidami ke place of heaven tum donatum nalitum mo vlogs abang ke nili episode 2 hutsi nili na paklang ponik positame non abang ke nilitum la vlogs ke pa judi hang deng lo sitame ne nang litum la episode 2 long bang le nang hong ing dingoi and donatum non bang ke la Shillong ar dole lut ponna lapen ke donatum nanglitum nili channel subscribe ke lang bolate subscribe ignon and Shillong da ke le lo donatum tonde dam thu serak rak nang de ho dak Shillong ar donanitum la mane light dom a view point ami pula amase angang chiro ma hotel churi bomlo dak adim na chini pa ka ke madak sian trip lo हम लोग 5 जन हैं 5 पर्सन यार जगह का नाम क्या है जगह का नाम क्या है हाँ क्या क्या आप प्रोनाउंसिएशन दे ले लेंगे आलू भाजी and chicken और एक्स्ट्रा ले सकते हैं ओके और एक्स्ट्रा लेने से दूसरा चार्ज होगा दोनों तुम ले लो यार So guys, ini vlog Meghalaya lo natin next Saturday let's talk to na. Okay, doon pini vlogs Meghalaya lo natin next Saturday let's talk to pamekana and doon niliuna tripod lo traveling vlogs la pen ke Motovlogs tame ek kolong da po tame pini video bang ke dan wala de doon